أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى
أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran balhulmat nagdurungog hawak tumapon ini buasin sanglit iwan pamudji patuhan Rabbul Alamin hitukbal namu kaniyo in kahulmatan amuin murah-murahan in kamu patutugon sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm karayawan iwan panghidayat niya mamaugbog sin agama Islam. Mga katautay manghuran malaggo pagsarang sukul tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tiawpikan niya kita niyo hawak tumahapon ini huminang sinhinang mahinang tanyo luto paadlaw akhirat karna in pakaradyaan tanyo ini pakaradyaan tungod paadlaw akhirat karna mga katautay manghuran kamatauran sin manusia hazaman tanyo ini laung ta naliligap sila sin paghamparo sin pakaradyaan dunya. Agun-agun wayroon na makapin kanila waktu umarap sin pakaradyaan pag-akhirat nila. In kaaunan nila naliligap sila biyayan. Nalilipaka sila. Dahil nga sa wabiyat to pagsarang sukul tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tumapon ini in kita niyo, yari kita niyo, amuin himinang amal ibadat, mahinang tanyo luto, paadlaw akhirat. In iniday nga sababsin, panawfiq kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan mga katautay manghuran, tiyay sin Allah ta'ala in amal ibadat tanyo. Mga katautay manghuran, hadalam biyat amuin zaman tanyo ini, in mga manusia, nalihap biyayan. Nalilipa ka. Dahil nga sa wabiyat in amuin tapik tanyo hawak tumapon ini amu na laung ta in pagsaot hawak tu. Pagsaot hawak tu mga katautay manghuran karna in waktu ini landotud siya mahal ka. Bang pa mga milikan time is gold in waktu bulawan in kato tanyo mga bariman agla minad dahab. Labi mahal ka daing habulawan. Sabab karna in waktu ini huwal haya. Siya na in kabuwi sin kita niyo. Amuin sarang sautun tanyo mga katautay manghuran. Baba yari pakato tanyo in waktu ini. In halga sin waktu ini mga katautay manghuran. Sampai in Allahu subhanahu wa ta'ala. Siyapahan niya. Pawaktu wal asri innal insana lafi khusrin. Ibut pawaktu in ini mga katautay manghuran amuin alamat tanda sin amuin halga sin waktu. Sabab karna apabila naubos na in waktu ini na in ini di na magbalik mga katautay manghuran. Hangkan sa diakan katu tanyo in papasauton ini. Ipausus kato tanyo, unuhangkan, hasupaya kita niyo, makahinang luto, makapagsadya, sin adlaw, pagtulak tanyo dahing hadunya, harap pa adlaw akhirat. Mga katautay manghuran, in waktu ini, in siya, apabila liupasin manusia, hapakaradyaan di ikamumpat kaniya, pialabay niya na sadya, natan tutuod, mahinang niya susun. Sawab karna, in waktu ini, dia akan katu tanyo halawm niya, in mag-ibadat kita niyo. Sawab karna, pabila limabay na, di na siya magbalik. Laong sin mga riwayat, dahin kan Hasanul Basri rahimahullah,
In mga yadlawan ini mga katawtay manguran, di tanyo sadya pagkarungukan sa tiap-tiap adlaw magdatong in iyan. Aun hi panawag-tawag niya kato tanyo mga anak kapu Adam. Yabna Adam, yakaw anak kapu Adam, ana khalqun jadid. In ako, piapanjari sinallahu ta'ala ba'go, wa ala amalika syahid. In ako, hatungod sin kakainang mo, sumaksi ako. Pagtanim minni, fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Dahil nga sa mabiat to, saot kaw, pag amal ibadat, hinang kaw luto, dahon mo pa adlaw akhirat, sawabin akwa pabila limabay na, di na ako magbalik, sampay pahari kiyamat. Biyayan mga katawtay manguran, inhalga, sin amuin, waktu ta ini rin di hadunya. Hangkan sa in kaaunan sin mga kasahabatan, mga katawtay manguran, in kaaunan nila, nagwawasiyat tud kato tanyo. Biyakan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, piyagwasiyat niya kato tanyo, innakum fi mamarril layli wan nahar. Bunal tud in kamuyan, longi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, in kamuyan, lumalabay rin doon kanyo, indum iban sin adlaw. Paglabayan na sadya kamo, sindum iban sin adlaw, fi ajalim mangkusa, hasakaba lumabay kato tanyo indum iban sin adlaw, in pargantaan tanyo, sin ummul tanyo kahilangan da isab. Kahilangan mga katawtay manghuran. Hangkan sa ini, pakaradyaan dakula mga katawtay manghuran, amuin sarang sauton tanyo. Sabab tiap-tiap adlaw ibandum maglabay kato tanyo, nain kita nyo magsusuok kita nyo, paliang lahad, palawang pakuburan, maglalayo kita nyo, daing hadunya. Narain dihay ni in makasusa mga katawtay manghuran, in kahalan sin manusia. Amuin masi-masi sila halawm kaligapan. Halawm lipa sila sin pakaradyaan nila mag-ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hahal in kaaunan sin pangumulan nila adlaw-adlaw. Minit sa saat maghilang mga katawtay manghuran. Kakulangan in pangumulan nila. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Simuok na pamano siya in paghisab kanila. Sumarawa, misan pabiya ini in kahalan sin manusia fi ghaflatin mu'ridun. Halawm kaligapan, nalipa ka sila biyayan, mu'ridun. Miyamalling sila nananaykod, day nga pagpatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila jimatu imbiya ini mga katawtay manguran, tan tutuod, in manusia, amuna in matarbilang na siya, day nga mga taulugi. Sabab karna, lumabay na sadya in waktu, kapasaran niya, di siya makahinang lutuanan. Ibadat dahon niya paadlaw akhirat. Uno in maun kanya rin dito hato, amuna in pagsusun mga katawtay manghuran. Hoon mga katawtay manghuran, ayaw pa ka in magsusun, in nakahinang na sin maksiyat. Misan in nakahinang sin ibadat, magsusunda. Sabab sin halra sin waktu ini, bang sadya kaya ingatan sin manusia, di sa siya magligap-ligap. Di sa magligap-ligap sin pagkaradyaan niya, amuin alupun niya tuod, pandukan niya marayaw, in waktu mag-ibadat siya rin doon hayaon. Maglugto siya. Sabab karna in waktu ini, na kaya na naman tanyo na inbis kay mga katawtay manghuran, bukon na adlaw, bukon na bulan, inbis kay, sin amuin paglabay sin waktu kato tanyo.
tahun na mga katautay manghuran. In 2016, lima bay nasadya daing kato tanyo nabiya hangin. Wayroon kaya na naman, biyayaon 2017 na. Hati niya mga katautay manghuran, kaya hilangan na inummul tanyo hang katahon na kita niyo, amuin magsusuok paliyang lahad. Allahu Akbar. Uno na yung kiyasad diya tanyo mga katautay manghuran. Nahawak to biya ini mga kiaulungan sin Allah, sarang tuod pandugahan sin manusia, in amuin pakaradyaan niya. Di siya magpahil-pahil, di niya lupasun in pakainu in waktu niya hapakaradyaan, di niya ikahinang amal ibadat. Sabab, biya na sin ari, ayaw pa kain magsusun, nakahinang nasin dusa. Misanin nag-iibadat na magsusunda. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ma min ahadin yamut illa nadim. Wairun hang katao, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapatay buat malaingkanin siya, magsusun siya. Laong si mga kasahabatan, wa ma nadamatuhu ya Rasulallah. Unuin piyag susunan niya, ya Rasulallah. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana muhsinan, nadima alla yakuna zdad. Bangin kaaunan niya mag-iibadat tao marayaw, magsusun siya laong, bang mayta, wayroon niya napataud. Kaya ganapan in kakahinang marayaw. Magsusun siya rin dito hato. Sabdan dito hato kakitaan niya na indayaw. In laggo sintong bas pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa mga kiaulungan sin Allah. Hati niya, babayari pa kita dunya na hinanguntay katan karausan ta. Maghinang sin karayawan. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana musian, bang in kaaunan niya isab, taumangi, magmamaksiyat pa Allah Ta'ala, nadima alla yakuna nazza. Magsusun siya bang mayta, wala siya nakatinggal, nakapagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin dusa na hinang ngayaon, sampai yabutan na sadya siya sin kamatay niya. Yabutan na sa singkamatay niya, wala siya nakapagtawbat, magsusun siya mga katautay manghuran, sabden dito hato, kakitaan niya na inamuin siksa, lunna mangi, sin amuin, nahinang niya dusa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa longkain ay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, innakum pi mamarril layli wan nahar, in kamu yan mga manusia, lumabay na sadya kanyo indumiban adlaw, fi ajalim mangkusa. Hasakaba lumabay indumiban adlaw, kahilangan in pangumulan niyo. Fi a'malin mahfuza, adapun in kakahinang niyo lang ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, ya parihala. Yatto, amuin naka-record, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mangi marayaw. Narain dihay nilaw ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, paman zara'a khairan yushiku ay yahsuda raghbah. Na hisiw-siw in nakatanum siya karayawan, amal ibadat. Dahil diha dunya na masuok tuod. Anihun niya hadlaw gana-gana, in amuin kakuyagan. In amuin pagmuhot, sintong bas pahala. Sabdet to rin dito hato nagtatagad, intong bas pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila amuin nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yalgaan nila in waktu, naghinang sila sin ginisan babarapa, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon sila nagligap-ligap sin pakaradyaan nila. Sumagawa law ni Abdullah ibn Mas'ud, wa man zara'a syarran yushiku ay yahsuda nadama. Adapun apabila isabin kaya tanum niya rin diha dunya, kangian dusa na
in kaunan niya masuuktod siya, maani niya rin dito hato in pagsusun, karukaan, sin lunna, sin nahinang niya, mangi rin di hadun niya. Dahil nga sawabya to mga kiaulungan sin Allah, pagka in waktu tanyo ini, dahil di hadun niya, hati niya, bukon ini kakkal, dan di kato tanyo, na pakayun tanyo ini, hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, in maghinang sin mga kangian, ngayon iyan, magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban, tinggalan tanyo tuod yan. Sarta, ayaw kita niyo magligap-ligap, sin pakaradyaan tanyo. Ampain zaman tanyo ini mga kiaulungan sin Allah, biya makasusa, sabab karna, kamatauran sin manusia biyayaon, sa kaula-ula, naanad na sila, sin amuin, kaligapan ini, bang muasuhon, may takaw wala nakakatu pa masjid, sumambayang sambayang jamaah, may takaw way nakaatin, sin amuin pagpangadji, sin uno-uno na, hati niya, tungod sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, akikay mo, busy ako biyayan, busy ako, wayroon waktu, la ilaha illallah. Na ini mga kataw tayo manguran, ayaw kita nyo mag-anad, sin amuin kabtangan biya ini, sabab ini makapiligdo. Sabab karna apabila datungan kita niyo sin ajal tanyo, in kaaunan tanyo naligap, na magsusun kita nyo mga kataw tayo manguran, sabab karna wala kita nyo nakapagsadya sin pakaradyaan tanyo. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabanda kato tanyo, wala takun minal ghafilin. Ayaw kaw maawon, dahi nga mga tao, naligap, nalipaka. Ayaw kaw maawon, dahi kanila ito. Mga kataw tayo manguran, in waktu ini, tanto na sadya, apabila amuin, di tanyo siya, usalun, hakarayawan, tanto tuod, in lunna, in lawan niya, mausal siya, hapag hinangan sin kangian. Biyayanin amuin kaaunan, mga kataw tayo manghuran, dahil nga sabiat tuwing kaaunan tanyo hati niya, amuin pakayun tanyo tuod ini. Usalun hakarayawan. Usalun hakarayawan mga kiaulungan sin Allah. Sarta amuin sa uton tanyo mga kataw tayo manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, katan karayawan, minig serendia dunya, kaya hindu niya na. Piag wasiat niya kato tanyo, na hasupaya di maun kato tanyo, in pagsusun, atawa di tanyo malupas in waktu ini, akarun tanyo in, day nga mga salagbu-lagbu wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin tungod sin pagsaot hawaktu. In ini mga kataw tayo manguran, day nga mga wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Hadis dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'izu. Nagsabday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahambuk usog amuin niyasihatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niyasihatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inambuk usog ini, igtanim khamsan qabla khamsin. Wasiyat sa lagu-lagu mga kataw tayo manghuran, hasupaya di maun kato tanyo in pagsusun. Amo hindi tanyo malupas in waktu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Sa utah in 5 parakala, hari padumatong in 5. Hati niya in 5 parakala ini, bukon siya kakkal kato tanyo. Magsusungin adlaw, maig siya rin kato tanyo. Dahil nga sabiat to babayawn kato tanyo, in wasiyat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapasaot ini mga kataw tayo manghuran. Panagnaan mga kataw tayo manghuran, syababaka
qabla haramik. Kabagong bata mo, hari pa dumatong in kalaas mo. Ikadua niya, wasihataka qabla sakamik. In kasambusim pamaranan, sa uta na paghinangkaw ibadat dahin dunhayan, hari pa dumatong in sakit a pamaranan. Amoy lamahan ni manusia. Hikatu mga katawte manguran, wagina ka qabla fakrik. In pagdaya, hari pa dumatong in kamiskin. Pagsadak ka na kaw, sin amuin kakaus-gausan mo. Hari pa dumatong in kamiskin, amuin di na kaw makakaus. Hikaupat, wa faraga ka qabla syuhulik. In amuin kahamong haya mo, hari pa dumatong in kalipa ka mo biyan. In kaligap mo, amuin di mo na maharap in mag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin kaligapan, baba hamong haya pa kaw, sa uta na pag-ibadat kaw pa Allah ta'ala. Wa hayataka qabla mautik. In hikalima mga katawtay manghuran, in kabuhi mo, sa uta na pag-amal ibadat kaw, paginang kaw luto, babayan pa yung kabuhi, hari pa dumatong in kamatay. Hadis riwayati Hakim wasahahul Albani. Mga katawtay manghuran, sa lagu-lagu wasiyat ini, muna-muna, syababaka qabla haramik. Kabagong bata mga katawtay manghuran. In ini, amuna inin sarayaw-rayaw waktu, ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab karna, katan, mahuna-una ta, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, maluhay ta hitunay bayan. Sawab yari kato tanyo in kaalisto, in kusog, sin pamaranan, bagong bata, hari pakaw datungan, sin kalamma, kalaas. Hawak to ini mga katawtay manghuran, ayaw tod kita matipu. Sin amuin kabagong bata ta. Iban sin hati niya kasambusim pamaranan. Sabab una-una ta, di pa kita datungan, sin amuin ajal ta, malayo pa in amuin ajal ta, gantaan sin kabuhi ta. Sabab inakoy bagong bata pamasambuim pamaranan, na ayaw mga katawtay manghuran. Sabab karna in amuin kamatay, in iyan dumatong hamalaas, habahong bata, biyasin pagdatong niya hamalaas, dumatong, haamuin masambuin pamaranan, biyasin pagdatong niya, hataw na sakit na biyan, malamman na, apabila dumatong na in amuin ajal. Na in amuin ajal tanyo ini, wairun piyahati kato tanyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanyo kaingatan. Dahil nga sabiat tulong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yajib ala man la yadri mata yabghathul maut. Wajib tuod hay siyo-siyo na hindi niya kaingatan bang kuno siya dagpakan sin kamatay niya, ay yakuna musta'iddan. Amuin mahinang siya saddiya sin pakaradyaan niya. Nagdara siya sin luto niya pag mabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iibadat siya, nagsasambayang siya 5 waktu. Wala yaghtar bishababihi wala bisihati. Iban ayaw tuod siya matipu sin kabagong bata niya, iban kasambu sin pamaranan niya. Ayaw siya matipu. Sabab ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna aqalla man yamut al-asyakh. Sabab bunal tuod, tiyo-tiyo da in magkamatay malaas na. Wa inna aksara man yamut asyubba. In amuin mataud magkamatay, mga bagong bata, mga katawtay manghuran. Mga bagong bata, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sampay ini mga katawtay manghuran, survey, kita amuin mortality rate sin dunya. Bang 1 taud sin magkamatay. Malaas ka atawa bagong bata. Na in magkamatay malaas, di misan mabut 15% mga katawtay manghuran. Kamatauran sin magkamatay, bagong bata. Bukon ini mga katawtay manghuran, nagsukna kita biyan. Sumagawain ini, nagpatumtum kita. Hasupaya namayan, hati niya, di kita matipusin ka bagong bata, iban sin kasambusin pamaranan. Una-una ta, na malukay pa ini. Na ayaw, sab kamatauran sin magkamatay mga katawtay manghuran, amuin
bahong bata pa. Ini kita nila, kiawa nila day nga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilum may yajuzu dhalik. In pangumulan sin ummat ko, haut da singka numan iban sin kapituan. Tiyo dato diin makaliumat to. Subhanallah mga katao tayo manguran. Di tanyo pa masiguro bang kita nyo makaabot pa kaanuman. Dahil nga sabiat to, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sarang kita nyo saddiya, ayaw kita nyo matipo, sin kabagong bata, iban sin kasambu sin pamaranan ini. Sabi, karena mga katao tayo manguran, amo na ini in waktu, amo in sarayaw-rayaw mag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makahinang kau ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya, wasihataka qabla sakamik, kasambu sim pamaranan, hari padumatong in masakit mga katao tayo manghuran. Hikatu niya mga katao tayo manghuran, waginaka qabla fakrik, sa uta in waktu halawm kahayangan pa kau sin pagdaya, hari pa kau datungan sin kamiskin. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbabanda mga katao tayo manghuran, ya ayyuhalladina amanu, ya kamu amuin mga namamarat saya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, ayaw kamu malipa ka, makasasaw ka niyo in alta niyo iwan sin kaanakan niyo day nga pagtumtuman pa Allah ta'ala, pagtunayan sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Karna isiyusuin himinang sinyadto na insya natarbilang na day nga mga tao lugi. Sila na yato yung mga tao lugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Pag napaka kamu, hari pa, pag napaka kamu sindi-indi ng kerijiki namu kanyo, hari pa dumatong in kamatay. Pahambuok kanyo, amuin hawak to ini, mamung na in manusia, sumilawak na in manusia, fayakula rabbi, laula akhartani ila ajaling karib. Ya Tuhan ko, bang sadya mo ako pabalikon, tarasawon mo in waktu, misanda kuman sa saat. Laula akhartani, mamung na in manusia, iban pagsusun niya, ya Tuhan ko, tarasawa na kaku in waktu, misanda kuman sa saat mga yu ako umul, maniyo-tiyo, faasaddaka wa akum minas salihin. Karena magsarak ka na ako, magnapaka na ako, wa akum minas salihin. Iban aunon ko na yung ginawawaran ko, dahil nga mga tao mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo sin tao, amuin, nalipa ka, nalihap mga katao tayo manghuran. Hangkan sa lang takain ayat to, ayaw to kita nyo mag-anad, sin amuin kabtangan bisi ako biyayan. Sabi na Allah ta'ala nagbabanda mga katao tayo manghuran, wala takun minal ghafinin, ayaw kaw maaon dahil nga mga tao ligap. Panumtum ka pa Allah ta'ala, mag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kita amin manusia ini, piyuan tahun din dia dunya, sumagawa biyayaon, ando mga ngayon na pa Allah ta'ala, laula akhartani ila ajaling karib. Ya Allah ya Tuhan ko, mga kabuhi, tarasawa ka ko, dili pa ako kabuhi, misanda kuman sa saat tiyo-tiyo, fasaddaka wa akum minas salihin. Magsarak ka na ako, magnapa ka na ako, iban aunon kang ginawabaran ko, dahil nga mga mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa mga katao tayo manguran, walay yuakhir Allah hunapsan ida jajaluha. In aturan sin Allah ta'ala, di natuod. Patarasawon sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan siyo, misan ang buok ginhawa, apabila di matong na kanya inajal niya, di natarasawon sin Allah ta'ala, sana siya magpatud. Wallahu khabirun bima ta'malun. In Allah ta'ala, sangat panday-pandikal, sin kaaunan sin kakahinang niyo. Am intong basan niya mangi marayaw, in kaaunan sin kakahinang niyo. Mga katao tayo manghuran, in ini
Pamayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kapandukahan tanyo marayaw in pakaradyaan tanyo hawaktu yari pakato tanyo piyagbubusin kabuhi. Amo in usalun tanyo ini sa uton in waktu sin pagdaya hari pakita nyo datungan sin amuin kamiskin. Ikaupat mga katawtay manguran, wa faragaka kabla syugulik, in amuin kahamong haya mo, hari pa dumatong in amuin kaligapan mo biyayan. In ini mga kiaulungan sin Allah, banda sin mga kaulamaan tanyo, iyaka wa ma syughila minad dunya. Anib kau, day ngamin kaligapan din diya dunya. Fa inna dunya kasratul ishtighal. Sabab karena in dunya ini, mataud in kaligapan din diya ini. Mataud mga katawtay manghuran. La yaftahu rajulun ala nafsihi baba syughlin illa ushika dhalikal bab ay yuftah alay asyaratu abwab. Hinambuk kusog, di niya ukabun hinambuk lawang sin kaligapan din diya dunya, buat malaingkan injuma tu mga katawtay manghuran, maaun na isab inhangpu lawang sin kaligapan. Dahil nga sawabyat tu hati niya, sarang kita niyo amuin umanib sin mga kaligapan din diya dunya. Amuin malipakan na kita, dahil nga mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kita makasambayang 5 waktu jamaah. Sabab naligap na kita biyayan. Di na kita makatumtum pa Allah ta'ala. Sabab naligap na inkaunan mga katawtay manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya sabot niya mga katawtay manghuran, sabata fi sahihil Bukhari wa sunanit Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah, daingkan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat in manusia kamatauran kia lilibunan. Hatinya wala nila napakai in dua nikmat ini. Kamatauran sin manusia. Uno in dua nikmat ini pagbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Amuin kasambu sin pamaranan, iban kahamung haya. Amuin wairun pa kaligapan niya. Sarang niya pa kayo na pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sabab lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat kamatauran sin manusia, nalupas nila ini. Nalupas nila mga katawtay manghuran. Nasabot kitab Makashifatul Qulub, day nga mga ulama, biyakan Sa'id ibn Mas'ud rahimahullah, laong niya, in pag-iyanon laong ni rendi amuin kialibunan na, idha ra'aytal abda, tazdadu dunya, watangkusu akhiratuhu, wa huwa bihi radin. Apabila kita minambuk ipon, simung in pakaradyaan dunya niya, sarta kimulang isab in pag-akhirat niya, kimulang in pag-ibadat niya, wa huwa bihi radin. Sumangawain siya wayron da inu-inu niya biyan. Nagririda da siya, at da siya nag-uyom katawa. Simung in pagdunya niya, in pag-ibadat niya, kimu. Padalikal maghbun, amunayat yung pagyanon maghbun. Amuin, kya tampanan na, kya libunan na. Sin amuin kaligapan. Wala niya na napakay, in amuin nikmat, kasambu sin pamaranan, iban kahamong haya. Alladhi yul'ab biwajhihi. Amuin piyag panayam-nayaman na sin saitan, in pamayhuan niya, halupan niya, piyag panayam-nayaman na siya, rin doon halupan niya, di niya na kakitaan, in amuin, hati niya, sarang niya tuod, hamparuhon in pakaradyaan adlaw akhirat. Ayaw siya magligap-ligap, sabab in kamatay magdaratong. Sumagawa, in kaunan niya, kialimbunan na siya, di niya na tumatali. Wa huwa la yash'ur, sabab karna,
Piyang ngari-ngarihan na kanya sin saitan. Piyag langug-langugan na sa sin saitan. Siyasat na siya sin saitan. Wahuwa la yash'ur. Wayroon niya tukya na naman. Hangkan sa mga katao tayo manghuran, hati niya umanibtud kita nyo simpag iyanon kaligapan ini. Kaligapan. Sabab karna inkatan kita nyo ini, aun ini kaligapan tanyo. Wayroon kaligapan. Aun nasadya. Sumagawa, sarang kita nyo maingat, mag-time management mga katao tayo manghuran. Diri ilan tanyo waktu, amuin, paghamparo tanyo simpag dunya tanyo. Maglugto kita nyo simpag dunya tanyo. Habya ini na paglugto tanyo, ayaw mahinang. Amuin, kalupahan tanyo nin adlaw akhirat. Wayroon na waktu tanyo sinadlaw akhirat. Sawab in adlaw akhirat mga katao tayo manghuran, amuyattu in kabuhi. Sarayaw-rayaw iban kakkal. Iban amuyattu in kabuhi. Maksud may ta kita nyo pia panjari sinallahu ta'ala karena maghula rin di tuhad-tuhad law akhirat. Ada punin din dia dunya na nang hapit-hapit sadya kita nyo. In waktu tanyo rin dia ini bukun kakkal. Hambuk adlaw mabaya kita nyo iban sindi sa kita nyo magpatud. Dahil nga sa wabiyat to, bang biyadi ining paglugto tanyo simpag dunya tanyo, pagdihil tanyo waktu simpag dunya tanyo, naligap na kita nyo simpag hamparo simpag dunya tanyo, subay mga katao tayo manghuran, lipat mang lipat, in paglugto tanyo, in pagdihil tanyo waktu tanyo, paghamparo tanyo sin pakaradjaan adlaw akhirat. Sabab karena in Allah subhanahu wa ta'ala, biyabaitaan kita nyo, wal akhiratu khairu abqa. In kabui adlaw akhirat amuyat yun kabui, labi marayaw iban kakkal pa isab. Allahu Akbar. Na rendi ni mga katao tayo manghuran, hasupaya di tanyo mahinang susun, haadlaw gana-gana, sarang tanyo sa uton, in waktu hamong haya pa kita niyo, hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa kita nyo datungan sin kaligapan. Amuin in manusia, wayroon na waktu. Bango, aswon, no kau, piyakain kau, busy ako biyan. Di mo nakakita na masjid. La ilaha illallah. Sa lagu-lagu musibah ini mga katao tayo manghuran. Di mo nakakita na masjid. Magsambahayang jamaah, in kausugan, maita, busy biyan. Pula-pula mo yan. Ampain pagsambayang 5 waktu. Hamasjid jama'a ini wajib pa mga kausukan mga katao tayo manghuran. Nabang biya ini ng jimat to sabsin kaligapan na biyayan. Ligap na. Di mo nakakita na masjid. Sa lagu-lagu musibah sawab. Adlaw-adlaw. Dum-dum. Nagdurusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Oon si masambayang, si mambahayang habay. Sumagawa, indusan niya pa Allah Ta'ala, amin timinggal siya sin wajib, sumambayang ha masjid. Jama'a, inyat dusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narain diyahin ni mga katao tayo manghuran, atin niya, sarang pandugahan tanyo, impakaradyaan tanyo, dirihilan tanyo, biyabahri tanyo, in waktu tanyo. Labi marayaw na amuin, in waktu padlaw akhirat, yalalabitan yung mga katao tayo manghuran. Sabab karna, dahin dito hato, in amuin, kabuhi matan, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuhi sampurna, ayaw kita nyo maligap, dahin nga mga pakaradyaan, parhiyasan dahin dia dunya. Sabab uno-uno pakaradyaan dahin dia dunya, in ini, mabaya kita nyo iban sindi, hibiin tanyo mga katao tayo manghuran. Hibiin tanyo, adapun in adlaw akhirat, amuyattu in kabuhi sampurna mga kiaulungan sin Allah. Biat tuwing kaakitan nyo, naglulugto kita nyo sinadlaw akhirat, sinadlaw dunya, yahamparutan nyo, damik yan, lipat mang lipat, in amuin, paglugto mo sin adlaw akhirat, sabab amuyattu in amuin kabuhi,
sampurna mga katawtay manghuran. Nain mga sila, yabutan na sadya sin amuin, kamatay nila, halawm kaligapan, uno injimatu kanila mga katawtay manghuran, in kaaunan nila, nagsusun sila, nagsusunin kahalan nila, halawm karukaan sila. Sabab karna, lima bay in waktu, wala sila nakapagsadya, wala sila nakahinang karayawan, may nang nila luto. Sababin, yanad nila yung ginawabaran nila, busy ako biyayan, naliligap ako biyayan. Hambuk, kisa mga katawtay manghuran, Ibnu Uyayna rahimahullah, na nakainop siya hambuk doom. Tiyaga inop niya in mga tao, miya matay na. Halong takainop niya ini. Kisa si mga ulama, laong si mga tao, miya matay na, eto na minui parahmatullah, ma indakum aksar minal ghafla, wa ma indana aksar minal hasra. In-aun kanyo, dan doon na dunya, kaligapan in mataud kanyo rin doon hayan, naligapin ka matauran sin manusia, adapun in kaaunan na mo rin di hadlaw akhirat na, halawang pakuburan, karukaan. Pagsusun, in kaaunan na mo rin di hayni. Hangkan sa mga kiaulungan sin Allah, in kaaunan si mga salafun as-saliyat to, na yahalgaan nila tud in waktu nila biyayan. Sampay laong Hasanul Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala dananirikum wa darahimikum. Nakaabot ako laong niya, nakakita ako mga manusia laong Hasanul Basri rahimahullah. In kaaunan nila, panghalgain nila sin waktu nila, labi pa, dahing sin panghalgain niyo, paglugto niyo, tungod sin pangalta. Labi nila yahalgaan, in waktu nila. Kumita kita niyo mga katawtay manghuran, sin kaaunan, sin mga salafun as-salih, bang biyadiin nila yalgaan in waktu nila. Wayroon sila nagligap-ligap sin pakaradyaan nila. Sabab karna, in kahatulan, sin kahalan tanyo, huling zaman ini, hasupaya siya humatul, dumayaw, sarang dakita nyo magbalik, pakaaunan sin mga salafun as-salih, hapag ibadat nila, pagdunya nila, sabab sila yatto, inamin siyaksian, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw pazamanan. Kumita kita nyo sin kahalan nila mga katawtay manghuran. Day nga mga tabi'in, Umair ibnu Hani rahimahullah, in kaaunan niya mga katawtay manghuran, yusabbihu kulla yawmin mi'ata al tasbiha. Subhanallah. Magtasbih siya. Halawm sinang kaadlaw, pila mga katawtay manghuran, hanggatos nga ibu. Tatasbihan. Magdikir siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iusal nila yung waktu nila pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Bakar Ibnu Iyash rahimahullah, damikyan dahil nga mga ulama, sin zaman na kaunayat to, in kaaunan niya, unin agin niya, khatamtul Quran fi hadi zawiya, 18,000 khatma. Natambus ko lang niya in Quranul Karim, hambuk tampat, pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangpu tagwalo nga ibo. Hangpu tagwalo nga ibo. Piyag balik-balikan. Natambos niya in Quranul Karim. Subhanallah. Mga katawtay manghuran, may tanabiya ining kahalan nila, sabab karna ya atay nila biyayan, ya halgaan nila in waktu nila. Dahil nga sabab yato, nagparuntungan sila, nakahinang sila sin mga amin ibadat biya ini. Wala nila liupas. Ha mga pakaradyan, di ikarihil kanila amuin kamumpaatan. Na insaman tanyo ni mga katawtay manghuran, hati niya, bukun na Quran, inpiag balik-balikan. Inpiag balik-balikan sin zaman tanyo, kabataan, aun waktu sampai mga kamaasan biyayan, amo na inkalangan. Music mga katawtay manghuran, na ini sarang tinggalan. Sabab karna
in pag-ianun music ini mga katao tayo manghuran, amo na ini in amuin hati niya lawan sin Quran. Sabi ni tingog sin saitan mga katao tayo manghuran, apabila in manu siya simub na sin music, maglalam maisab in sub niya sin Quranul Karim. Karta in pag-ianun music ini mga katao tayo manghuran, in ini amo na ini in laong ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, ruqyatuz zina. Amuin tawal-tawal atawalaw amuin panagnaan mahinang taytayan na supaya makahinang sin pagzina. In amuin music inibiyayan. Sab di madakan din nunayan in panasat sin saitan. Nain zaman tanyo ni mga katao tayo manguran labi luba na to diari kita nyo bulan February amo ni pag Valentines sin mga Nasrani na in kita nyo mga bangsa muslimin sarang di kita nyo tumaod kanila, di kita nyo manjari makad sin kakahinang nila. Sabab in kaaunan nila na biyayan na. Sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala magdul sinawal na sumisanda hiyaram. Pag Valentines mga katao tayo manghuran, in iyan, di manjari in mga kaanakan muslim. Mag JS prom, di damikyan. Hayaw lumamud mga katao tayo manghuran, sabab karang na in ini pakaradyaan sin mga Nasrani, pagmaksiyat nila. Adapun unin mapatut hinanguntan niyo, amuin, dahin doon kita niyo, haamuin, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbasa ka Quran, bukun lyrics kaki, in amuin, biyabasa mo biyayan, may memorize mo, in basahun mo, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabdahin doon na yan, humayang inlom sin daghal mo biyayan. Dumayaw in parasahan mo. Iban in ini mga katao tayo manguran, hangkan kita niyo sarang, amuin, di lang tanyo waktu to din pagbasa sin Quran, sababin ini, pangitaan, alamat sin karayawan, sin laom pangatayan tanyo. Sablaw ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, law tahurat kulubuna, ma syabi'na min kalami rabbina. Bang sadyain pangatayan tanyo ini, sutsi, na di sakitan nyo ini pagkansuban. Dahil nga amuin, kalam sin Tuhan tanyo Tuhan Rabbul Alamin. Di kita nyo pagsumuhon, sin kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin masub kita nyo magdungog, magbasa, magingat sin Quranul Karim. Sumagawa, biyadiin na, mang biya sin zaman tanyo ini, in mga mano siya masub na sin music mga katao tayo manguran. Patiyo music in kanukan mo mahina at pabiyayan. Na ini sarang kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini dahil nga mga pakaradyan piyang langan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bismillah. Biya ito mga katao tayo manguran in kaaunan nila pag-ayad nila sin waktu nila. Hambuok waktu isab Suhaim Maula Bani Tamim. Dahil nga mga ulama sin salafun as-salih zaman na kauna ito. Hambuk waktu miyadto siya kan Amir ibn Abdillah. Miyadto siya mga katao tayo manguran. Aun hajat niya biyayan. Narain di mayan, miyadto na siya biyayan. Pagkita niya kan Amir ibn Abdullah na nagsasambahyang, nag-iibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasalaman biyayan. Miyadto na kanya hi Amir ibn Abdillah. Laong niya biyayan, aun laong niya hajat ko ini, biya mga dumako, mga yak kay mo waktu, maniyo-tiyo biyayan. Unin aki hi Amir ibn Abdillah, unin aki niya mga katao tayo manguran, na di tanakaw ma-entertain biyayaon. Sabab karnain ako fa inni ubadir, nag-uusos ako. Laong kaniya isuhaim, wama tubadir, unin piyag-ususan mo. Unin aki niya ini, malakul maut.
in malakal maut magdaratong. Nag-uusos ako mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panaysab siya si Mambahayang. Ang panaysab si Mambahayang. Allahu Akbar. Sampai kaya baita wa kana yusalli kulla yawm alfa raka'ah. In kaunan niya, rakaat taud, magkasambayang niya, hangi bu rakaat mga kataot ay manghuran. Doom adlaw, biat tuwing kaunan. Sin mga zaman na kauna mga kataot ay manghuran. Sa biyahal kaan nila in waktu, hangkan sa lawi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, at tuada fi kulli shayin khair, illa min amril akhirah. In katan, amuin, di kau mag-us-us, katan pakaradyan niya to, marayaw. Buat malaingkan bang tungod paadlaw akhirat, pag-us-us na kau. Sabab karena in waktu tanyo rin diya dunya ini, limited mga katawte manghuran. Di tanyo kaingatan. Bangko no, amuin inhugnaan niya. Ampa apabila di matong na in waktu gantaan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di na mapatarasaw in waktu, iban di na mapasung in waktu sa nakita nyo magpatuod. Dahil nga sabiat to, sa kahaba kau makarungog sin pagbang, tulahad kau sambayang mat mga kausugan, sambayang kau pamasjid, sambayang jamaah, hari pa dumatungin adlaw, ikaw na us-uson sambayangun. Mga katawtay manguran, amu yatwin ikaupat, wa faraga ka kabla syugulik, amuin hati niya kahamong haya mo, hari pa kau datungan sin, amuin kaligapan. Hikalima mga katawtay manguran, wa hayataka kabla mautik, amuin kabuhi mo sa uta, hari pa dumatong in kamatay mo mga katawtay manguran. Mga katawtay manguran, in amuin ubat sin biya ini, amuin manumtum kita nyusin adlaw akhirat. Mamarahina in mga katawtay manghuran, minuy na parahmatullah, mahinang yatto matakadam pamintangan tanyo, in kita nyo ini, hati niya, maghahajat, maglaki kita nyo lutuanan, sawab konsum ko nisa, in kita nyo yatod pamampang. Dahil nga sabiat mga katawtay manghuran, sarang kita nyo nagsasadya. Sa uton tanyo yung kabuhi, tanyo haupo-haupo. Hari pa dumatong in kamatay mga katawtay manghuran. Wasiyat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa laong takain ayat to, bang kita nagahamparusin pakarajaan dunya ta, naglulugto kita, paglugto kau, hamparuha, kalakihan mo yan. Sumagawa, bang tungod pa adlaw akhirat, lipat ang palipata, in pagtuyo mo, paghamparo mo, sabab amuinin kabuhi sampurna mga katawtay manghuran. Amuinin kabuhi, piapanjari kau sin Allah subhanahu wa ta'ala maghula rin dito hato. Imam Sufyan at-Thawri rahimahullah, aw nabukusog na ngayon kaniya wasiyat, aw sini wasiyati akulong niya, long sin Imam Sufyan at-Thawri rahimahullah, i'mal, pagtuyo kaulong niya. Long kanya, i'mal lid dunya biqadari baqaika fiha. Paghinang kau tungod pagdunya mo, paglugto kau, hakantaan sinamuin, lukay mo rin doon na dunya. Wa'mal li akhiril akhira biqadari baqaika fiha. Adapo na tungod isab sinadlaw akhirat mo, paglugto damikyan kau, hakantaan sinlukay mo rin dito hadlaw akhirat. Allahu Akbar. Sa lagu-lagu wasiat mga katawtay manguran. Nakitaon tanyo kuno, bang biya din piagbidnaan sin gantaan, lukay-lukay tanyo diya dunya iban hadlaw akhirat. Dahil diya dunya mga katawtay manguran, ubus nga biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, in pangumulan sin ummat ko, haut da sin kaanuman, iban sin kapituan, tiyo-tiyo pa in makaliumat to. Inyat to bang kita miyabot papakaanuman, aun waktu hautan pa yaon, na mapugna na manusia. Biat to rin haupo mga katawtay manghuran. Kita unta niyo isabin adlaw akhirat, inlugay tanyo rin dito adlaw akhirat,
fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hambuk adlaw akhirat, itungan kay man nga ibutahon din diha dunya. Allahu Akbar. Inlugay mga katawte manghuran, hambuk adlaw akhirat, itungan kay man nga ibutahon din diha dunya. Na ikaw ni magpi, bang haunuin hamparuhon mo, dilan mo waktu mataod, haunuin amuin sarang mo paglugtuan, hangkan sa dilan kita no sinallahu ta'ala, pangannal marayaw, akkal marayaw, hasupaya makatali kita niyo, na inbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halul akkal, hisiyo, amuin naglugto tuod siya, al-qayyisu mandana nafsahu, amuin hisab niya yung ginawabaran niya rin diha dunya. Dahil nga sabiat to, nasaot niya yung mga pakaradyaan, dahil diha dunya, naghisab siya. Wa amila lima ba'dal maut, iban naglugtutod siya sin kabuhi, puas sin kamatay niya adlaw akhirat. Tao halul akkal. Sab karna, tanto na sadya, amo na yatim biyayta sin Allah ta'ala, wal akhiratu khairu abqa. In amuin adlaw akhirat, kabuhi sa rayaw-rayaw, iban kakkal paisab. Na may mo palabi yun in dunya. Bukon hati niya at mga katawte manguran, pasara mo na yung pagdunya mo. Sumakawa, hati niya, ayaw mo hinangayin pagdunya, kaligapan mo. Amuin, malawa na yung wakto mo, maghinang maglugto para hadlaw akhirat mo. Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbabanda kay mo, igtanim khamsan kabla khamsin. Sa utain kabuhi mo, hari pa datungan sin kamatay. Sabab karon mga katawte manghuran, in adlaw akhirat, in iyan pakaradyaan dakula mga katawte manghuran. Hangkan sa rin dito hatu in manusia, pagsusun laong in kaaunan nila. Pagsusun mga katawte manghuran, aun kisa siyabot hi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iba ni Ibnu Abi Dunya, aun ang buok babae, in kaaunan niya magtatabang-tabang siya habay. Nawapat siya, sinsakit, kolera. Narendi ay ni mga katawte mangura na kisa, tiyaga inup siya ama niya. Kita siya ama niya. Laong kanay ama niya, ya bunaya akhbirini anil akhirah. Ya anak ko, suy-suy ako sin tungod pa adlaw akhirat. Uno in akisin bata-bata ini, laong niya, ya abati, qadimna ala amrin azim. Di matong kami maripapakaradyaan dakula adlaw akhirat alawang pakuburan. May tabukon pakaradyaan dakula. Sab din dito halawang kubul yan, wayroon na anawon mga katawtay manghuran. Di na magmumpatin alta. Sab yatto na minui in alta. In ahli, kaanakan, yatto na minui pag-uus. Kaya tanong kita niya alawang pakuburan, yatto na minui. Unura kuman in kimakkal, among in kakahinang taniw. Di na mga katawtay manghuran. Unura kuman in magmumpat na dito hatu, in amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa lang takain na yato, bang biyadi ni paglugto mo sin pagdunya, lipat ang palipat ay paglugto mo sin adlaw akhirat. Ali radiyallahu an, laong niya, laysal khair ay yakthura maluka wa waladuk. Bukunin karayawan, amuin, tumaud na in alta mo ibansin. Panubo mo rin diha dunya. Walakinnal khair, ada sumagawain pagyanon karayawan, ay yaksura amalu. Amuin tumaud, in ammal ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'zum hilmuk. Iban, magpatibaba kayo sa biyayan. Dumayaw in amuin kahalan mo, in pangadatan mo. Amuyat to, sabin mga ini mga katawte manghuran, in alta, in kaanakan, in ini, parhiyasan dunya, zinatul hayatid dunya, pangaringarisin, kabuhi dunya. Unurain kumakkal, almal wal banun zinatul hayatid dunya, unurain kumakkal, wal baqiyatus salihat. In kumakkal amurain ammal ibadat, khairun inda rabbika sawaban. Labi marayaw rin dito adarat sintuan mo,
sawa tungbas-tungbasan wa khairu amala. Iban amuya tuin sarayaw-rayaw taliun sin manusia parman sin Allah Ta'ala bang biadiin ini kahinang niya ammal ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan sa mga katao tayo manguran, bang kaurijikyan sin Allah Ta'ala alta na ando sa utayan pag ibadat ko, pag napakakauran doon na supaya ramayan, di siya amuin matarbi lang day nga pangari-ngari dunya. Sabab bang kita way na rin diya dunya, way rin nakyabinta na. Bang kau karijikyan anak, hinangatun anak saleh. Sabab amu yan in makapangayu, dua kay mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman jari mga katao tayo manghuran, in kisa, laong sin bata-bata, di matong kami laong ni papakaradyaan dakula, ang palaong niya rin dito hatu, na'lam wala na'mal. Den di laong niya waktu ini, di na kami maghinang, sa kaya ingatan na mo na yung kahalubiluhan. Wa ta'malun, wala ta'lamun. In kamu laong niya makapaghinang pa kamu, makapasung pa kamu sing karayawan niyo. Wala niyo sadya kaya ingatan in kamatanan sin tungod kahalubiluan din ni adlaw akhirat. Sampai lang sin bata-bata ini law nga kisa wallahi ibut pa Allah la tasbihatun aw tasbihatan hambu ka dya makakabtang ako subhanallah atawa subhanallah makarwa aw rakaatun fi amali hambu rakaat sadya pag sambahayangan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Labi kabayaan ko, mahal nga nakako, kakasihan ko, dahil sin dunya man sin luun niya. Subhanallah mga kataw tayo manguran. Nain kita niyo, yari pa kita niyo at dunya, hamungaya pa kita niyo, sa utunta niyo, magsambayang, magtasbi, magibadat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan sa rindi ay ni mga kataw tayo manguran, laong ibnu Sammak, la yakurrannaka sukutu hadil kubur, pama aktharul magmumin fiha. Ayaw kau tuod matipo, sin amuin kahinok sin mga pakuburan yan. Amuin wayron karungukan mo magulak, magtangis din dun halaw niya, sin karukaan, sin amuin pagsiksaon din dun hayan, halaw pakuburan, ayaw ko matipo, sa pamaaksarul magmumin piha. Way tumaod, nakalando to din taod sin mga nagsususun, nagkakarukan halaw niya yan. Allahu Akbar. Unuhang kanini mga katao tayo manguran, sabab karna lima bay kanila in waktu, wala nila yalgaan, wayroon nila siyaut, hapag ibadatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mura-muraan mga katao tayo manguran, amuin, patattapon kita nyo sin Allah Ta'ala, halawm karayawan, iban pag-ibadatan kaniya, amuin laong ta, di tanyo malupas, in waktu tanyo, hapakaradyan di makaril kato kamumpaatan, InsyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, piapagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in amuin, pangadyan tanyo waktu mapun ini, amuin lang ta, masaot tanyo in atas 5 parakala, yato, hipapausal kato, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maglugto, mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil doon hayan in paruntungan tanyo, dunya, labi luwa na tudad law akhirat, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.